Konnichiwa, minasang. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining leksyon na atong i-conjugate ang usa ka u-ending verb ang kao umupalit sa uskagatos nga conjugations nga kumun sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa kao, maka-conjugate kag bisag unsang u-ending verb. Kini ang una sa upat ka parte ug diri atong tutukan ang conjugations numero 1 hasta 26. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunang sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga hinapon. Og kining lisona mo suma total ni ining mga konjugasyon na pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka u-ending verb, ang kao umupalit. Gawas sa dictionary form kao, ato pong gamiton ang te form, katte, conjunctive form, kai, ang plain negative non-past form, kawanai, ug ang plain past form, katta. Niining puntuha, dapat ka mauna ka mo-conjugate niining mga basic forms. Kung di pagani, palihog bansaya una paagis pag-review sa leksyon 29. Ang atong tukion nga mga conjugation mulangkob sa di pa og sa paghumagbuhat, permiso og pagdili, pagpamalihog, pagmandar, pagbasol og pagkumpleto, mga nominalizations, butang, paagi sa pagbuhat, gusto og di gusto mo buhat, sayon og lisod buhaton, musuway og buhat, bisag mo buhat og bisag di mo buhat, di kinahanglan mo buhat, paglista og mga buhatonon, og pag-ekspresar og eksperyensya. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Ichibang, sa di pa mubuhat, ang formula kay ru mai ni nga pwede nimong reviewon sa leksyon 35. Sa di pa mupalit, kau mai ni. Atong ehemplo, sa di pa ko mupalit og auto, mukuha una akog lisensya. Watashi wa kuruma o kau mai ni unten menkyo o torimasu. Watashi wa kuruma o kau mai ni unten menkyo o torimasu. Nibang, paghumagbuhat, ug kini kay way mga musingit nga aksyon tunga-tunga sa una ug ikaduhang aksyon. Formula, tekara, nga atong gituki sa leksyon 36. Paghumagpalit, katte kara. Pag humana ko og palit og auto, dali na lang ko makaadto sa Tokyo. Kuruma o katte kara Tokyo e kanta ni ikeru you ni natta. Kuruma o katte kara Tokyo e kanta ni ikeru you ni natta. Sanbang, laing conjugation sa pagsulti og paghumagbuhat. Og diri aduna tay mga actions nga mosingit tunga-tunga sa primero ug ikaduhang aksyon. Atong formula kay ta ato de. Leksyon 36 gihapon. Pag humagpalit, katta ato de. Sa airport, pag human akong palit og magasin, mipalit ko og mainom. Kuko de zashi o katta ato de nomimono o kaimashita. Kuko de zashi o katta ato de nomimono o kaimashita. 4 bang, permiso. Formula, temo i. Leksyon 37. Pwedeng mupalit. Katte mo i. Ma, pwede ba ko mupalit og bagong bag sa akong birthday? Okasang, tanjoubi ni atarashii bag wo katte mo ii desu ka? Okasang, tanjoubi ni atarashii bag wo katte mo ii desu ka? 5 bang, pagdili.
Atong formula kay tewa ikenai. Tewa ikenai. Leksyon 38. Gidili ang pagpalit. Kattewa ikenai. Kattewa ikenai. Di ka pwede mo palit og ilimnon kay minor de edad pa ka. Kimi wa mada miseinen sha dakara alcohol wa katte wa ikenai. Kimi wa mada miseinen sha dakara alcohol wa katte wa ikenai. 6 bang, hangyo og pamalihog. Formula: te kudasai. Te kudasai. Leksyon 39. Palihog og palit. Katte kudasai. Katte kudasai. Palita palihog ang Napoleon cake tungod kay kini ang pinakalami. Ichiban oishii dakara Napoleon cake o katte kudasai. Ichiban oishii dakara Napoleon cake o katte kudasai. 7 bang, palihog ayaw pagbuhat. Formula: naide kudasai. Naide kudasai. Leksyon 40. Palihog ayaw og palit. Kawanaide kudasai. Kawanaide kudasai. Palihog ayaw og palit og bugas kay daghan pa. Okome o kawanaide kudasai. Mada taksang aru kara. Okome o kawanaide kudasai. Mada taksang aru kara. 8 bang, pagmandar, buhata. Ang formula kay usbon ang katapusang hiragana ngadto sa E series. Busa ang U ending mahimong E. Leksyon 41. Palit. Kae. Kae. Palit sa imong kaugalingong bisikleta. Ayaw gamita ang ako. Jibun no jitensya o kae. Boku no tsukao na. Jibun no jitensya o kae. Boku no tsukao na. 9 bang, pagmandar. Ayaw buhata. Formula: runa. Runa. Leksyon 41 gihapon. Ayaw palit. Kauna. Kauna. Ayaw palit og soft drinks. Di mais panglawas. Kora o kauna. Kenko ni warui kara. Kora o kauna. Kenko ni warui kara. 10 bang, pagbasol o wa kapugong. Formula: te shimaw. Te shimaw. Leksyon 42. Wa damha makapalit. Katte shimaw. Katte shimaw. Nakapalit kog lata nga mansanas. Kusatta ringo katte shimaimashita. Kusatta ringo katte shimaimashita. 11 bang, pagkumpleto, hingpit buhaton. Formula kay te shimaw gihapon og leksyon 42 gihapon. Paliton tanan. Katte shimaw. Katte shimaw. Tungod kay lami kaayo, gipalit nako tanan ang sushi. Totemo oishikatta no de, sushi o zenbu katte shimatta. Totemo oishikatta no de, sushi o zenbu katte shimatta. 12 bang, nominalization gamit ang mga nouns. Pasabot ni ini kay ibutang nato ang verb atubangan sa noun aron mohulagway sa noun. Ato kining gitutukan sa leksyon 43. Atong ehemplo kay kauhito. Kauhito. Ang tao nga mopalit. Ang mga tao mopalit og Ferrari kay mga dato. Ferrari o kauhito wa okanemochi desu. Ferrari o kauhito wa okanemochi desu. 13 bang, nominalization gamit ang mga pseudo nouns koto o no. Ang formula kay ibutang ang verb atubangan sa koto o no. Adunay mga rules kung hain ani nila ang gamiton ug ato kining gi-eksplikar og tarong sa leksyon 44. Ang akto sa pagpalit, kau koto o kau no. Tungod sa daghang proseso, ang pagpalit og bay kay komplikado. 手続きがたくさんあるから家を買うことは複雑だ。お、手続きがたくさんあるから家を買うのは複雑だ。14番、
Mga butang. Formula kay conjunctive plus mono. Conjunctive mono. Leksyon 45. Shopping. Kaimono. Kaimono. Mulakaw ko mag-shopping ugma kuyog akong mga ginikanan. Watashi wa ashita ryōshin to issho ni kaimono ni ikimasu. Watashi wa ashita ryōshin to issho ni kaimono ni ikimasu. 15 bang paagis pagbuhat. Formula kay conjunctive plus kata. Conjunctive kata. Leksyon 46. Paagi sa pagpalit. Kai kata. Kai kata. Unsa may paagis pagpalit og real estate sa Japan? Nihon no fudosan no kai kata wa nan desu ka? Nihon no fudosan no kai kata wa nan desu ka? 16 bang gusto mo buhat. Formula kay conjunctive plus tai. Conjunctive tai. Leksyon 47. Gusto mo palit. Kaitai. Kaitai. Gusto ko mo palit og dakong bahay. Watashi wa ookii ie o kaitai desu. Watashi wa ookii ie o kaitai desu. 17 bang di gusto mo buhat. Ang formula kay conjunctive plus takunai. Conjunctive takunai. Leksyon 47 gihapon. Di gusto mo palit. Kai takunai. Kai takunai. Di ko ganahan mo palit og mga mahalong sanina. Boku wa takai fuku wa kai takunai. Boku wa takai fuku wa kai takunai. 18 bang sayon buhaton. Ang formula kay conjunctive plus yasui. Conjunctive yasui. Leksyon 48. Sayon paliton. Kai yasui. Kai yasui. Gamit ang credit card, tanan sayon paliton. Credit card de nandemo kai yasuku naru. Credit card de nandemo kai yasuku naru. 19 bang lisod buhaton. Formula kay conjunctive plus nikui. Conjunctive nikui. Leksyon 48 gihapon. Lisod paliton. Kai nikui. Kai nikui. Tungod sa taas nga interest rates, ang mga bahay karon lisod paliton. Kinri ga takai no de, ima wa ie ga kai nikui desu. Kinri ga takai no de, ima wa ie ga kai nikui desu. 20 bang musuway og buhat. Formula te miru. Te miru. Leksyon 49. Musuway og palit. Katte miru. Katte miru. Suwayan ako mo palit og usa ka tasa nga kape gamit ang Bitcoin. Bitcoin de kohi o ippai katte mimasu. Bitcoin de kohi o ippai katte mimasu. 21 bang bisag mo buhat pa. Formula temo. Temo. Leksyon 50. Bisag mo palit. Kattemo. Kattemo. Bisag mo palit pa siya og bag-ong sanina kada semana, di gihapon siya makontento. Kanojo wa maishu atarashii fuku o katte mo manzoku shinai. Kanojo wa maishu atarashii fuku o katte mo manzoku shinai. 22 bang bisag di pa mo buhat. Ang formula kay ang negative te form nga nakute plus mo. Nakutemo. Nakutemo. Leksyon 51. Bisag di pa mo palit. Kawa nakutemo. Kawa nakutemo. Bisag wa siya mo palit og textbook, nakakuha pagihapon siya og maayong grado. Kare ga tekisto o kawa nakutemo, mada ii seiseki ga toreta. Kare ga tekisto o kawa nakutemo, mada ii seiseki ga toreta. 23 bang di kinahanglan mo buhat. Formula kay nakutemo ii. Nakutemo ii. Leksyon 52. Di kinahanglan mo palit. Kawa nakutemo ii.
kawanakte mo i. Ang subway sobra ka convenient nga di ka kinahanglan mo palit og kotse. Chikatetsu ga benri na no de kuruma o kawanakute mo ii desu. Chikatetsu ga benri na no de kuruma o kawanakute mo ii desu. 24 bang paglista og mga actions nga nagsunod. Ang formula kay tari-tari suru. Tari-tari suru. Leksyon 53. Mupalit og uban pang mga actions. Kattari, nani-nani tari suru. Kattari, nani-nani tari suru. Sa Paris, mipalit mi og mga designer nga sanina og nangaon og French food sa restaurant og uban pang mga actions. Paris de designer fuku o kattari, France ryori no restaurant de tabetari shita. Paris de designer fuku o kattari, France ryori no restaurant de tabetari shita. 25 bang eksperyensya. Formula kay ta koto ga aru. Ta koto ga aru. Leksyon 54. May eksperyensya sa pagpalit. Katta koto ga aru. Katta koto ga aru. Nakapalit ka na ba og ticket sa eroplano gamit ang credit card? Credit card de kokuken o katta koto ga arimasu ka? Credit card de kokuken o katta koto ga arimasu ka? 26 bang ug mao kini katapusan ni ining video ha. Why eksperyensya? Ang formula kay ta koto ga nai. Ta koto ga nai. Leksyon 54. Why eksperyensya mo palit? Katta koto ga nai. Katta koto ga nai. Wa pa ko kasuway mo palit og Amerikana. Boku wa suitsu o katta koto ga nai. Boku wa suitsu o katta koto ga nai. Ug atong sumahon diri ang mga conjugations nga atong natuki ni ining leksyon na. Sa di pa ug sa paghumagbuhat. Permiso ug pagdili. Pagpamalihog. Pagmandar. Pagbasol ug pagkumpleto. Mga nominalizations. Butang. Paagi sa pagbuhat. Gusto ug dili gusto mo buhat. Sayon og lisod buhaton. Musuway og buhat. Bisag mo buhat og bisag dili mo buhat. Dili kinahanglan mo buhat. Paglista og mga buhatonon ug pag-ekspresar og eksperyensya. Sa sunod nga video sa ikaduhang parte, atong tukion ang mosunod nga 24 ka conjugation hasta sa ika-50. Kini ang mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation mo ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals, kinahanglan mo buhat, sigig buhat, nagkaanam og ka nanto ka, og ang ika-50 kay ang palabi og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10 pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante kaayo mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra sa sakyanan, ug break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw ug pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay ug ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni
Gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.